आचरण्यात्मनः श्रेयस्ततो जाति परागते शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं परागते शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तव्यभ्यसे श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। शुभानुभूता
सत्यतापिते रस्माभिदेशात् सुरिर्नमश्यते जात स्मृता दक्षिणमेव हन्तिनः सर्वापदो हन्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच स्तवादिवक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याद्भूतो जन्मभ्याङ्गोपनन्दन साभुवत्तान् सुरान् सुर्भुग्भवद्भिस्तूयते प्रदा शरीरगोषदश्चस्यः समुद्भूता विविच्छिवाः स्तोत्रममेतत् क्रियते सम्भवेद्य निराकृतैः देवै समेते समरे निषुद्धेन वराजुदैः विश्वाग्निगाधा रवसूतु विश्वे सबन्ध्या भवतो भवन्तो विश्वाश्रयाजो वैभक्ति नम्रः प्रसीद परिता नयनो विभीते विद्वां यथा सुरवधा बधनैव सद्यः पापादि सर्वजगता प्रसमानयासो उद्वातपातजनिता च महोपसर्गा